fresh. Umeza bon. Utwabande bro. Utwangenda kumana Idrissa. None uko menge ujigiwa wewe ni maganja bras. Maganja ni lazima. Unachubona pi. Unapigaga ndumu Lazima. Bwana. Tushaka kumenya yuko ivyo bintu vy'amaganja bitabyo kubifata kuva ryari. Ibintu by'amaganja. Uliweza kuvuta bangi toka siku gani? Toka siku gani? Namaliza kama kitu cha 20 uko uriko unachoma bangi. 20. Ushobora kutubwira akarusho maze kubona kuchoma bangi. Akarusho ko kuchoma bangi. Hiyo ndayinyoye jera maesprit. Yago esprit y'abakiye kwica cyangwa esprit guswingika cyangwa esprit ya moya yo kurondera ibyanje bikagendeka neza bivanye na chance y'ikintu mbashaka uko ukora iki ubu akazi ukora akazi nkora akazi nagaki akazi ubu nkora kitwa gute none akazi kazwi none ko akazi je ni mu journalist nawe si bro simpa ukamenye ari ikintu ki mu buzima umuntu ashobora kukubwira uko noko gumuyiruka nyegira kwanze uriko nani reka kuninya cha bro noko gumuyiruka nibiki mbwira akazi uvuga ko kazi rero singomba ukamenye kubera iki ako kazi kubera nari kushaka bamenye ko akazi nkora cyangwa revya bindi vye kukaruka marukuta ukagenda kuzana bi simpaka bijya none ko mengo ufite ijwi menga bangi ifuta bo inzoga nyinshi ufata inzoga nyabaki we inzoga nwa kenshi boke ni nkunda kenshi niyo kuja wigeze kumva indirimbo yitwa Nzoduka ya Double J Nzoduka bamaze kuyumva najua takurikita iyo yasohorenga kuri sina nakiriku nitwa Nzoduka iyo ndirimbo yarimbe kuve tavuga ati bikunaniye mu Bujumbura ucuduka none we ibintu vyamaze kukunanira mu Bujumbura akazi ubuzima bamaze kunanira nawe niburanani wone Nzoduka ndaduga kusuriye kunza uva munara yahi je navukiye mu Gatumba ariko nakuriye mu Kinama tubwire Idrissa tubwire indirimbo uzi y'umusani ushobora kuririmba ushobora kuririmba indirimbo imwe gusa y'umusani ngabo niyo mu Burundi cyangwa nyene mu Burundi mu Burundi yose ngashobora kuyimenya izahera ibintu by'abasare je kenshi sunda kwishira muri mind yanje kenshi wowe ukunda kwishira muri mind mugabo urabaze bafari yaze barore bose urabaze kubamenye ndabazi bose urabaze jewe kenshi bavuga duteze imbere Burundi bw'iwacu kenshi mugaje Burundi sikeshe ndabikunda guteza imbere igihugu cy'u Burundi uko imiziki y'u Burundi myinshi ntingyohera gusumba y'abayetranje yego ushobora kutugira difference ya carte mémoire na mémoire phone carte mémoire na mémoire phone iyo nzi carte ushobora kutugira difference ya carte mémoire itandukanyiro ya carte mémoire na mémoire phone kono kwibaza biri kumwe nuko bidafise sense gute kuko byose bijamwe indirimbo carte mémoire njye mu indirimbo na phone phone kajamwe indirimbo niyo ni kuvuga niyo difference yego turagushimiye Idrissa imani kweza kire nawe ushobora kuma chance turaza kubona mugabo sindagucorera no musikona na mahera afite n'uzi ko naragucorera na breme ni bon abo vuga kintu kimwe ati nimwibagire ku subscribe Amisho TV nimwibagire subscribe Amisho TV nimwibagire subscribe Amisho TV subscribe Milani sumbua sana ni fresh vuga subscribe vuga subscribe Amisho TV ego merci turagushimiye okay thanks urashaka makuru mashasha meza kandi agezweho fyunda subscribe kuri Amisho TV amasanamu meza akoze kubinga budasanzwe L trending iriho ku bwanyu barindi mwifuza indirimbo zikoze kubinga bwa none good mixing and mastering Ghana Key Records RTB with the key to success.